Well, hallo Karsten, agus fáilte an session fistraí ac in noch, muna diploma na Meadhanan Gaelic agus an Cùrsa TV mar a siarad gan ich het kuch. Noch ca panel ac in getréan an ich gian seo, studie Cùrsa, agus Michael Steele, agus Eli nich gian, chan listen wel shiver son, dúch ishe gain cósíf, tá se fu latin getréana. Wel, mae'r hwyrchyd mae'n siarad cytian yn hyn, agos mi studiau Cùrsa y dip cert HE diplomas na Meadhanan Gaelic. Mi pa, agus dyn Michael? Michael, ha mi sound eisiau jes ami ach mi ffydwch na glas o chw agos ha mi y gwybod that company television spores listed then am Meadhanan. Mi pa, taplat, agus ugatein ili? Is me Eli Nikiain, agus voor me een korm rol Cùrsa diplomas na Meadhanan Gaelic, either David le snoudiag agus David le speakit, babish go vi fyrach an sleitje, achanis ha mi fyrach an innernish, agus ha mi goper Cúchari company na Meadhanan ha goper amacha inner fiohring. Liba, taplat, agus geteana huisetolle hurst dirach minne geurich gynnydd Cúrsa an Cùrsa colach. Ní mi sin ha Cùrsa i fi dolfson imadach bliana an an imadach crw agos chanig arach a geda ddíist an isiwn da pican sta bliana agos nes synu sios a tekas gahawn nu sios a Cùrsa ach gyfel sy'n nes di tafyn sia modelin as a hiad bliana agos ceir modelin as a darna bliana. As a hiad bliana conaltrydus an y Meadhanan, raunsach agos rwchgach television, rwchgach radio, Merkes television agus radio, skillen bunnetjoch technicus agus skillen geisichi. Agus as a darna bliana as a ha olenig eid gris gniabachis fat, jeich niasen ha te genu teir modelen van de henjaman fime migani vi kent is seo. A leisige skillen it versente, het geisichi is an oped, skillen triachkal agus oper skippa efachkach. Fenjel has je keir modelen a hang a gaat mar gebir mar a ba Cùrsa die van een show die zich na hulruten ha we sin kentisch son tuine ein wanneer ik mi as nachke agus sin kate Cùrsa gemateriaal je zich Cùrsa genele wanneer ha bliana in de campus agus haroor bliana kopid as diabagus le 4 jaar chormen het barach trainen gein agus was a goed het fashionnech en diabagus. Magariru, apar coram a bhí fein dich miasan as a gríomhachas a sin magariru. Agus i bhíchail an táiseach dé ranniu héin mus tánigu gan tólmhór agus déhu gors tínán as I hiad áte. Well, va mis an na glasachúir son céad bliana ring mi céim an na ceol ag conservatory an na Hallapa. A dáiseach agus nuair sin mi go rom pulach cíideach téh mi sonna dhéanú agus tíadach mar a hachad chud mi corm agáil chuna choiste sonna an Cùrsa dhéanú agus sin sé tíadach tucha sa bhain rom an dúil leis ach bhna hiad lách orta dúm agus well ha mi háasta sa som na Meadhanan ha mi toite rá. Léva. Agus Eli Jimmy de Jense hanikusa an danaku díadach van skol no G slia a gabu heen. So hannig mis machas an skol nu de van se chóke bliana agus sé kar an last minute decision around vi dul kuntol van mi blin teacher an akum kar skol korte grún gomór gari sin bliana mi agam so hu min chom Trini Maxon skol skoig bliana agus gol steach go smó in an bliana agus na hin roiim mi an Cùrsa Gaelic agus conaltrug leis an dúil a goladars go ag an am sé a Cùrsa Gaelic na Meadhanan a bhain ach an nóir sin cool mi an chom a bhí dul a Cùrsa TV neo diplomas na Meadhanan Gaelic agus ba mé tádachoin mi an duine signíomhachas a hánig amachas a Cùrsa TV. So chug mé steach a hon agus an fortunach go leor áte ein I de Cùrsa agus bheittíach scanneil mar bheith tíanana gra sé Cùrsa go maiid ar dhealachte bhain fó Cùrsa san bhéile
So yeah, sin a raimi. Agus Gaelic agus Conaltrig rinne sin an táiseach sin blian chan aine son bhí léisach an skillan scríbí agus a lehéid. Yeah, sé, so bliana cuidirí Tim Armstrong agus tá go mat tangal gan raimi sin Meadhanan mé a Cùrsa. Ik ní sa bhain Gaelic ach an ceascaíor ach mo chuid cum san scríbí agus bhí Gabrín charóid caran ag an iris fan coitar son, so nuair thuúrmaon chom bóir Cùrsa Conaltrig hánig an Gaelic ag an bo seo chuna seo, so sé céim uach Meadhanan an an lévig júne an ceann bliana, so yeah, bheit sin uach é ma. Agus tá córaach mar raig an táiseach well meall néach go churáist son dúa se thuca le film Jean teachcin sa chaid, ce bhí dúa se thucu? So thug héin sa mo chéile Alan thug sinna dagúis in le roie ar son clúiche sear agus an dúis son film a sear san roin oscailte. sé seo go ma mór a bhain fiús an dúis se thugáil ach díos bhí sin gaí le díos buis bheit sin go ma tangal an sin agus sé agus ganneal bhain. Gása haimi ar bhí forsnach go leor. Há cin slíach an tro filmtí nuair bhaim san darna bliana an artscoil agus nuair sin sin chad chumisteachar san grún bblianachin ach an nuair sin nuair a hánig mé ascu smó sin mar farstin curriculumaching bheit goramaching film dhéanú ga filmtí rin mé héin smíchail agus tí séile bein na croite sin tainú agus an nuair sin station thuairmí an chom óper ein cuidirí filmtí. So bheit glé bheit éicing an da jifartuh a bhí cuidisteach mar incident agus an nuair sin bhí a gópar agus in léis gópar a bhí a dul seach na project. So yeah, ha mi bhí an sas in a filmtí ar son pic an úniste gan. sé film uafach me han agus bhhainte gnne sa bí a chaid sé boch gan tenne bevéid. Agus a bhí cheall thuúst tú héin goú niste gopar as gríomh sin company sport a bhfuir san pic a ní géin ma dhéin an opera hacha a dú agus mar a dhéisich an Cùrsa TV ar son a bhí as a gríomhachas. Man a thuirt mé sé company spás a hás mar sin a bhórcha sin na ruútan spás a haid BBC Alpa gosáir sin na gemichin bíá sé singe hacha dhéanú. Gemichin balcásin an ban agus balcásin an fér, bic an camanach, bic an rugby cuiteach, agus sé buíonn go má bic go hunning mar sin rud á cárta mí dhéon an opad sa me se gúpa mar presenter agus leis rochgara. Agus a me se dálit tá Jeff Rutan, chanil mé car an a déanú an rút a thuá lá agus chanil ha thula seachcin idir a Gaelicte. Agus cálachta se Cùrsa an a dói, mar sin mis muin sin ungin a rutan a bheit a chóirtúmsa a bhómi gé a Cùrsa chanilú a cumada sin an rút ha dún an a dál hada sé tá Jeff Rutan. Agus mar a thuirt se a sin déanú gemichin spás agus an opad a bhsplise déanú a mé a cúpad chabhór a thula déad a heachcain. Agus chud céistin a déanú acalavan le Jeffar chluichetar an manager an chud céistin iad sean chluichetar mar stríche agus sin rutan a bheith singe déanú chuideach bhchiún gada táising mí a bhí chud VTs nó features mar a chanasat bhí chéile. A bhí se chud céistin déanú acalavan le dúine agus a déanú opa graphics agus gráiche mar si chuteach mar sin a mi swingin a thuh Cùrsa a mi swingin mar a thuirt mé how a giúnsa go táir Jeff Rutan agus mar sin how caran nó a how táiscaid ruta canúd nó a how company gus sána sin nó a how táiscaid chanil écal sa bíorst how caran cínteach una tain agus how caran
how fadach gin gyfilw jeisial agus hanil sian sy'n byw cwyd dragorst how with blas at ein iddo hwla sian agus am ysmyndion sy'n doisid gybyd jeisior sy'n company how fadach gin gyfilw jeisial iddo hon. Agus an company gyfilw gwpad yn drasta yn ysyn an company leis ar gwpad ar son grisgriafachas agad mar farstin Cùrsa. Zaun, va me an hen fat jeich me as en va gemaid er reality vi koin te das va shit nu da va a lockdown akings maar sin va sin uluk die glas de stuig maar sin va hule sien in de lane maar sin va gemaid dudf vi giunsig ruta nure agus vi fein jaul as het ne kooprig en aket gesanrig je kutjoch ach ha fatan a sharan is ha caran Katie gúta bhí dola mwy agus a bhí a Giano a bhí dola mwy le fer camera mar éis an agus a bhí Giano acalam sydd tylwyth Jeffrey Gynne ach sé a mi bhí an anna hewan ystir son da bblion a gyllu. Mag írú, so húrú óparig as dé an coram múnsaí a sin mag írú. Agus éli cymryd iesich yn Cùrsa yw'r son yn opera sa fel yw'r sas y diw. Wel, dydych mar efo mi fel gra Cùrsa yn coram blas y dain dyn y hwyl rwt. So, nwyd efo sy'n exam mor sy'n y fi gyda'r sy'n fi sy'n ffain siacing Jeffrey'che cwjeri Jeffrey'che so yn siacing fi sy'n dyn nhw giarag yn o'r sy'n fi sy'n dyn nhw sgil yn camera, ffwyng, radios, mae sy'n yr yrst. Agus hwg sy'n yn corum gwein hymys mae'n hwg iolos o chwri gach rown sy'n ymienan agus cwydioch na fas sy'n yw gyd i gianw. So nid hannig mae sy'n siach yn y Cùrsa fa mae sy'n caran jeisial sy'n fi nam nach ffwyng fi y gwybod ffwym programmen agus jefferton ach jirig y Cùrsa hannig mi chwn cwgwna gynnu self-shooter film clarig agus y giarig y fan gyd i gianw. So fan i gleif o'r sy'n ach yn corum sy'n ein. Agus yn o'r sy'n Australia Live ydy fasyn yw jyst ni yn lockdown nŵr eich eisiau ni'r na placement sacking. So hwyr sy'n corum big yn unio chwrsiach eich cwjeri film G, well Canon Graphic Studios yn Sleitio. Agus yn o'r sy'n Raymond Corrig yn y placement sacking ag Mac TV. Agus fa ma ydy dol eito da company mar farsyn gyda sgrim chysacam. Get nach dwi'n gwybod eich Mac yn romi gwybod cwjeri Mac TV ag jirig yn placement acam. Fa mi gymaint angl o'r son ysgol yn hwgiad o agus cwjach Canon Graphic Studios. Ac y hyfryd Cùrsa TV gam jes chwgr son yn opad a hami y siach awn yn ysio. A fi sy'n gyfel eich aran gyda'n diach, ca fi'n yn sio gwyn y Cùrsa TV. Agus diach a fi gam horst, hami has am amateur, obviously, ach, fi gam horst, clarig film ich in een film live acum, fi gwybod quality camera and mór agus jiffer piece and technologis. So yeah, agus yn ish hami y gen yn wybod y bami or son i enw ag jirig y Cùrsa hami nish nam self-shooter y genw clarig agus y giadag lan unio agus ha cortog nhw'n glan. Ble na. Agus chatriana, cymra aws ysmynnu hw gan Cùrsa sio jifrich efo Cùrsa chi'n neile? An is mé go gin rút a haun leis a Cùrsa seo a hiad líana agus bí Ilias Michael roiábach le seo. Get a hamise an 24/7 mar a chanas at ha agus tchékas go húh conalfrugus roundstach agus be an ruchgachus mar sinna deirst. Na dúile ha tchékas go chula cúspel hat a gópar sa gríabachas ag go dearab an seo héin agus mar sin ha bemise cuid chlarama dói gymatra sa bblion os oncl mi tíndech gyfami ystaiad agus se dúine gadíre a hadí se dríach a tíine higas gmaration play a húf neach gus son radio Seamus Donalach a gobelik radio na gael agus a lyric in neach gan
Ian nach diarmid I bhar san imig bliana ag the BBC, you know, neach in their television as radio, company hí na gneist Sabhal Mòr Ostaig an a podchrulian, agus an a bhí program an agasach television agus radio. Darren McAlehan, was sin eldacha an a nimmer dói, bo comedy as shine agus geisachig. Ha bíos in Tuesday of skill and geisachig. Anne-Marie Breslin, mar páist de company solas alapa agus tígan course in chin manager ruchtig en ik star stiede an alapa bíis de blok kutin agus kuicht ma ha go maans ma gla me kitige bis in kuitige tosteik ni is een boen oprug zonrichtje a kenjem nu ba Michael sin an gra le Ashling Wallshacking ba niedenig hij filmchen hij doorchen hij heen is bafta en heden je woon nog maar studie agus as sin féinting is ma ha go am mar go sár bú an oprach in kuideoch. A sé déflichte ma join fan seach cúsig in ile agus sé rut a snúe síle mi sé go bfuil na déich miasan as a darna bliana as I gréisskriabachis. Ha chole dinge haast an nólanig sa rut in dhéanamh sa opa die eine stoi ach sé chom léham kar an vi chomas a soing de vi nu je ha company son gobel could in chleintjin met join agus nog kategorie in jou gobel company heen keer te gomal. Agus sem vinnig go follech da goed le Eli agus Michael agus immetach nechéile. Ik man sé nie nachel os na mea an 16% gan a hollenich de choerse Janef a hoe op as a gréiskriambach seachka. Agus coid a liste enmen a sin a misir son an cuasa dhéanamh hú duine ag sár átíre an dríochgans a tíach me ríú sémas donalach ar a bhí ag BBC imimeach blianas. Ba bhelim hín bú oprach í inú cáir is fi sin osach me. Bhí go mar spás a le. Net me sé dtír go cuairis na caténa gra agus rút a chós rúmsa go mór mí na cuasa gomráid go math persanta chané lecture hall mór le céan jigunne. Maar in bliana ring na hínas Michael agus agus Megan sé ddíach an céad aking I bhain, so bheit sin an cáí cuidirí chéile so chará rúmán son tuite machar a chéile ach as an dóis sin ha céalchu go bheith barach gúne le gataún a hat sin isteach fan gníomchas agus ma ha céisina ha gléifuriste fein sin chéile a húltainine so bheit sin go mór cútechail an is hu a bhí dul trána Cùrsa. Agus a bharach gur sinna bhí an nárinneach Gaelic is lárach na coliste far a bhfuil a chuúla cáil tro bhíon na Gaelic a sin uhabhasach ná cúteach. Go dé a bheit sin a bhóca sa Gaelic chu féin amach sin so. Agus céistin a bheit sin féin an cáí bógéine ha curas sta well chachréidir tú a had an cáí féinach mun na háitichen fuúrich agus cuara an ta bic colach. Háar san féinach a bhfuil frasacham agus a bhfuil ta bic a vís an jomaracham agus fit sin ra a bhélach. Cuara se bheith colach íb se bhí puach an sléite bheith glasig slua anna sa bheith se bhnach. Mar son chiad páist gan bliana cuú bheit se bhan sléite ro de chord sindig. sé gidéadh sé experience go maid séfrúte hain bh dul imach go na bailte mór mar den sin glaschu. A ha mis man hu go bheith sin uleg déidir cú sin ha sin go maith feisci a chéile. Ach nó bheit go leor a dul sonna bhí get chumáil a dul agus fe sin go maith English Cùrsa TV cúteach. Agus sé ddíach ha an cáí an cuas den ile agus tuairteachtas an a dul sa tal bhór. Agus far a seomí má go leor vasca. Agus mar go éilen ha féin flas agus te big. A mis vindig kuteach díach son ra leis go bhfuú Gianú can programmen
agus well you know projecten program radio na television na bhua nach gocht ma hawyd aicoch iad an élaing agus fudach fasce de chéile sáú údan an féimú tú bhí bedal mu anamach féiscer agus bhí copad cáach na Jean ruúta mar sin na údan an féimú tú bhí steich agus bhí gearra ruútacin smar sin hain na bhúnach go bhéú caran an na cáirs nach bec agus go bhfuil sibh mar úd mé fudach fascéid leib agus fascéid a chéile. So unden fashion je me klaar given dat je je trasse wat en je ik kan je checken agus vai kom female dun je even koerstors agus leisken je skip a bikke boening fashion en koni karan hier kutje en je en koni oper een dunje waan so was een forsnacht zijn Deutschen agus die Michael Fili zit. Dus je kop aan mag je nooit je trassen wat en je zal je direct zeggen. En je ziet je zo in je te gaan als je via en je Cùrsa TV en zit in de te gaan als je via en je betrostige aardig haar kaarstel ha kun je focus je nopen als het eerste in de nolle niet is dan na opbrug als ze daar niet blienen is kaas dat je alle niet je honden ze daar niet blienen had het al die gesteld dan een opie maar hij kan koffie prenten zich gewoon agus mar sin bí sin cúpa a rééis tí sin tíana bheith tíidir seachtain agus ina fécin. Agus am spinne go cuiteach gona nuintiche a tíúm go bfuil sin na bhnach gan na dóid nu je ha fuidir an náte ha can imach a spe nu je ha trang fat dúil na trang gohór chuid ganúne he a chumal a dogmark bíir chan je máchalis is er veel toch een kamer lebi tranger is ook gale goede karm an ocean nu je ha unie ja het toch wie fijn karm vanaf zijn Jack Root dele waar me just mijn hoef in hen bashing Jeffrey gu cursus en be ele een adding of kujach so big dan je dogu voor class ik fashion je maar is tegen ik koik zijn well show my Cùrsa TV I guess if you koper edition fat la ach no by zijn Deutschen by van na bhua nach gonne a bhí féin in chom focus a chuidir an root gach lá an jo gach seaching mar a bheit sin gra chará sin á fi sin an stuach an hogal agus i bhú si rat sus rat so bheit sin an cáí san an áte agus gúnsúpanna sin. Sin féime. Agus bhícheal sinneach ciúil a thunnad de dúra chum mór an clúiche dhéanú at sa bheith ann, but roh go leor session in atá? Bha big an an nu a bheith mis an gomíorsta sin nu a bheith mis una bheith singa go choiste chu dúhasach go clích an an bheit siad ach bha sé an an go déire bháin gan agus há seáil an cúteach agus mí swindin bíad háast a cúsrútanatá mar sin bha dún an car an concertin ó céalaíon adul go má trís mar sin charrá an ceol fatid fáil a bhíte. Cléfa. Agus well beá ra ha duineir san féin amach Cùrsa ha lárach na college callach ha videoir YouTube cuast Michael na Haring agus fer a reining Cùrsa TV sáleach géan torst skrib Michael na hátichen neer an láich so ha ujaket sin smó TV agus Wa me kuch dollar am bheit uig déine kude sin hul an láich ha lá foskulte go bhíakin in a vías an trís lá harichet gin varst agus bí sin skeleg fis me sin na mé an socialte kun me súleach agus mar nachel kichten het sin stei geténe stoche wil se weer son ise te géine mar ha de kusteach son Sonna Cùrsa agus seolach postjaalain a capé na thurscaibh son céistin sa bí a churucu? Well fuiad fiach is go iiritas ag
smo.uhi.uk. Agus ma duine géirí bríon dedíide chu gomhín gibet mise ag sa dochas go céine méid a drasta. cni.smo@uhi.ac.uk. Sin agad cni.smo@uhi.ac.uk. Agus ha fuiti duine fónig go cúteach agus sin agad Njani am dosfuil céine méid sin cúteach. Njani un céir seach go hún 888 336. agus Cùrsa an próses cólacha bhí curisteach a bhfuil acalhan síle. Ha sin in bhacahan. Suas go léad a híte agus ha sin céint san duine a bílanta nó iad ást de dúsacha an na Gaelic a cumasach iad acal bhí dhéanamh an na Gaelic suas go léad a híte. A sin púteach gomór san go bhfuil uig ag duine an bhí go díadamh go dhéanamh, gné hat a géirí dhéanamh agus go bhfuil at móchal is tí a tachas na meáin chan an na bhain an na Gaelic he cutrimach go fiach go sin ach go bhfuil fasineacht deollasach go idir bhí céint sa géisteach rútaile go bí gédóis a bheit a géisteach nó céint go bhfuil at suas leis na méach gan ní programman aiseach go a céint rútan stoch a fiúsach nach uíach go. Agus cuideach go bhfuil at ag idir fer a bhfuil at stocha mar ha eolach idir bhí gopid is bican opid i bhí dhéanú stocha go at eolach is bican opid gearir na céisach i dhéanú na bhí gopid bican film a dhéanú a sinna gáí na bhónach. Mar a bhéil chan drug am hat a féin nniuúsach go fiú ach sé tíidir go at goíidir bh géirí i dhéanamh ar scás ha a sinní forstanach lead go bhfuil buan MG alapa durs teich as a darna bliana de goranich a barach is teich sa bíle hat a féin ma channeh a dréinegachcha. Agus cúteach bechor go rá go béil sin dach bliana cé san cúteacin eicibal uí an a spórs ne go é gona company eicibal Michael drásta ha sin go má cín go bhfuil duine ann go dú unan gach bliana eicibal uí is a léit sin. Cia taing. Well, cia taing go iad ulagur son a bhí cáil réine noch agus mar bhesin tíireach a gra ma ha ceist sa bí acu tíireach cur fisú céin ar na Meadhanan socialte ar neo ar a fón neo postjálain agus tíine sin nucu. Agus takelah gan fanal bhícheal Éilí agus Chatriana. Go mór nuair cumain.